Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bardığızды жоқтан бар қылып жаратқан, тағдырыбызға ушундай жақсы күндерді жазған, бардығызға бала чақа берген, бақтылуулық берген Аллах Субханала Таалаға чексіз шүгірлер. Бардығыбыздың башыбыздағы тажыбыз болған, бізден екі дүниелік бақтыбыз үшін өзінің жанын құрбан қылған, башыбыздағы тажы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салават саламдар айтқандан кейін, урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі біздің темабыз үй бүлө туралы болмақчы. Бардығыз үй бүлө құрдық, бала чақа құрдық дейбіз, бирок үй бүлө дегендің мааниси эмне экенин жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Ислам алымдары ушинтип Курандын ошо каймактарын сыккан алымдар, пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн каймактарын бизге ушинтип түшүндүрүп берип кеткен, өмүрүн динге арнап кеткен улуу алымдар. Үй бүлө деген эмне дегенде, үй бүлө ушундай бир нерсе дейт. Бир жамаат болот, ал жамааттын сөзү дагы бир болгон, ой пикири да бир болгон, адеп акылагы да бир болгон, алардын ортосунда талаш болбогон, алардын дили дагы бир болгон, тили дагы бир болгон, ушундай бирдиктүү бир жамаатты үй бүлө деп коебуз. Бул жамаат эмнеден турат? Атадан энеден турат, баладан турат, небереден турат. Ушул үй бүлө деген ушундай түшүнүктү беришет. Дагы бир алымдар айтат, үй бүлө бул ата эне, бала чака, небере чөбөрө, бир атадан тараган кыяматка чейинки урпак бул үй бүлө болуп эсептелинет дейт. Демек, урматтуу бир туугандарыбыз, үй бүлө дегенден максат ушундай нерсе экен. Максатыбыз үй бүлө болгондон кийин бардыгынын эң биринчи дини бир болгон, ошо бардыгынын ой пикири бир болгон, максаты бир болгон, бири-бирине каршы чыкпаган нерсени биз үй бүлө деп айта алат экенбиз. Бирок күнүбүздө ушундай нерселерди көрүп келебиз. Атасы такыба мусулман мечиттерде намаз окуп жүрөт. Кудай сактасын, баласы анын тентек кылып, аны бир кафыр кылбаган ишти кылып көчөдө жүрөт. Энеси ушундай бир жакшы адам, кызы ачык-чачык ар жакта жүрөт. Бул нерсе деген бул үй бүлө болуп калбайт экен. Бардыгыбыз өзүбүздүн үй бүлөбүздү көз алдыбызга алалы. Эң адам үчүн эң ыйык нерсе бул анын үй бүлөсү болот, бала чакасы болот. Аллах Субханала Таала бул дүйнөгө жаратты. Жаратып туруп бардыгыбызга ушундай табият берди. Ушундай жашообузга ушундай табиятыбыз эңсейт экен. Адам эч качан жалгыз жашай албайт экен. Бир бала ушундай энеден төрөлөт экен, атадан төрөлүп, эненин ушундай эмчегин тонналаган сүттү эмип чоңоет экен. Бирок чоңоюп бала ушинтип тестиер болуп, 18-20га чыгып, ушундай болуп калганда адамдын табияты ушу экен, өзү бир нерсе жашай албай эле, ой пикири чачырап эле, ушундай башка бир нерсени каалай баштайт экен. Ошо өзүнүн ак сүтүн берип койгон, төрөп койгон энесинин жанына да батпайт. Ушинтип туруп мээрим төгүп аткан атасынын жанына да батпайт, бирок бир түгөй издей баштайт экен. Бул адамзаттын табияты, карасаңыздар. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Алла Тааланын бар бир экенин билгибиз, бардыгыбыз көргүбүз келет. Алла Тааланын бар экенине бардыгыбыз далил издейбиз. Алла Тааланын ушундай бир жараткан зат экенине далил издейт экенбиз. Бирок Алла Тааланын бар экенинин белгилери ушул деген. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Алла Тааланын бар экенине болгон далилдерден бирөө ушу нерсе экен. Силердин өзүңөрдөн Алла Таала жуптарды жаратты дейт. Литаскуну илайга, аны менен бирге жашаш үчүн, важаала байнакум маваддата ва рахма. Силердин ортоңордо ошо эркек менен аялды кошуп үй бүлө кылып туруп, ортоңорго сүйүү салып койду дейт. Ортоңорго мээрим салып койду. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун. Бул нерседе ушуну карап, эркек аялдын ошо ата энесине батпай, башка нерсени табияты каалап, башка бирөөгө сүйүүсүн арнап, башка бирөөгө мээрим төгүп, экөөнүн бир жастыкка баш коюп жашап калышы акыл жүргүзгөндөр үчүн Алла Тааланын бар бир экенине далил болгон нерселер ушул экен. Урматтуу бир туугандар, ушуну жакшы ойлонолу. Карасаңыздар,
eç ata jotosу taanıbagan ele bir kızdı barıp üylönüp, oşo menen bir jastıkka baş koyup, oşo menen ataga aytpagan, enege aytpagan sırların oşo menen bölüşüp, bir tuğan, bir karından çıkkan adam menen bir üyde köp bolsa 10 gün batıp jaşayt. Andan keyin anı menen de jaşay alбай kalat. Birok oşo birle çoğuşum ayal menen oşo bala çaka götüp jaşap kaluu dagı gördüңүздөр bul Kudayдын güçü eken. Allah Taala oşonda ata jotoң taanıbagan bir oyun alıp gelip ekөөнү sүйүү menen biriktirip koygonu bul Allah Taala'nın bar bir ekenine dalil bolgon nerse eken. Emi üy bilөө degen uşunday, üy bilöөнүn birinci tepkiçi Allah Taala'nın bar bir ekenine dalil bolgon nerse. Oşon üçün ar biribиз bul nersege ötö көңүл буралы. Üy bilөө деген nerselerdi urmattуу bir tugandar Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkan, bul dünyadan adam ötöt deyt. Adamdın bardыгы ölöt ekenbiz. Bardыгыбыз ertebi geçpi topraktın астына barat ekenbiz. Birok şu dünyada жүргөнүбүздө оң ийинибизде bir perişte bizdin sooптуу иштерибизди жазат экен. Сол ийинибиздеги bir perişte bizdin günөөлөрүбүздү жазат экен. Birok adam ölgöndө oşo жазылган китептер, дептерлердин бардыгы жабылат дейт. Birok Allah Taala'nın merimi menen, Allah Taala'nın bireşendigi menen, bereketi menen, oşo artıňan bara turgan üç türlü soop artıňan tınbay sen kabırda mürzöde jatkanyňda dagı sen türүү кезиңде soop kılgan sıyaktu artıňan jetip turat degen. Bul kaysı nerseler degende birinci sadakatu jariya deyt. Urmattуу baylar, aralarыбызda ушундай rızkısı keng bolup kalgan insanlar bardыгыбыз ойлонолу. Uşul dünyada jaşap atkanda adamlar koldoňgon, adamlar paydalana turgan, adamlar oş жерден rızkısın taap jey turgan, oşol jerge barıp ibadatın kıla turgan, oşol jerge barıp es ala turgan bir nese kılıp koydukpu. Adamlar göçödө basa turgan bir jol kırıp koydukpu, bir jarık jarkıratıp koydukpu, kuduk çıkarıp koydukpu, meçit saldırıp koydukpu, jana başka je zavod, fabrika bu, mekteppi, detsatpı, emne adamzat paydalana turgan, artta bir adam paydalana turgan nerse kılıp kete turgan bolsa oşonun soobu jetip turat deyt. Ekinci nersesi ilim taştap ketse, adamlarga uşunday ülgü bolgon ilim taştap ketse oşonun soobu jetip turat degen. Üçüncüsü emdese valadun salihun yad'u lahu deyt. Atenesi ötkönde uşunday salih bala Allah Taala'ga ibadat kılgan, Kudaydan korkkan, takva daima Allah Taala'ga işengen, daima alakanın jayı o atama, yeneme, uşu mürzölörün genen kıl, Kudayım günölörün geçir, beyişten nasip kıl, Allah Taala'm dep Allah Taala'ga jalına turgan, uşunda atenesine dua kıla turgan salih baldardı taştap ketken, uşu üç nerseni soğu jetip turat deyt. Eme urmattуу bir tuğan, eki nerseni oylop körölü. Birinci nerse olsa janagınday kolуңда bolup kala turgan bolsa bir çoң işlerdi kılıp ketseň oşonun sooptoru bolat eken. Birok munu gedey adam da kılat eken. Özünün kolundan gelişince jetim jesirlerge bir kayrımdуу bololu. Kolubuzdan gelişince 2 som bolsa da sadaka verip, adamdardın göz yaşını açıp, adamdardın jürögüne bir sүйүнүч kirgizeli, oşonun sooptoru artыбызdan jetet. Emi bunu kıla albayım dese meyli. Ekinci nerse ilim. İlimdi dağı Allah Taala emi göle adamga berbeyt eken, aralarыбызda ilim taştap kete turgan dağı mınday tandalgan adamlar bar eken. Birok üçüncü nerse bardık adamga nasip kılgan nerse eken. Bul %99,99 adam bala çaka götöt eken. Allah Taala nasip kılıp özünün kanından canından jaralgan baldardı beret eken. Oşolorga tuğra tarbiya berip, oşolordu bir Kudayga işene turganday kılıp tarbiyalap, oşolordu uğru kılbay, oşolordu kalpıçı kılbay, oşolordu uşakçı kılbay, oşolordu adamdın avalından korku turgan, adamdın uvalından korku turgan kılıp tarbiyalap, Kuday Taalaga tize bigö turgan kılıp tarbiyalap koyu, oşo artınan o Kudayım dep atenege dua kılıp, gan avalda kılıp tarbiyalo ar biribиздин kolubuzga mümkünçülük berilgen nerse eken. Bizde şıltoo boluşu mümkün eken. Men çoң nerse kıla albadım, adamlar paydalandırgan, antkeni menin baylığım jok dep aytışыбыз mümkün eken. Men ilim ala alбай kaldım, ilim maga nasip bolbodu deşi mümkün eken. Birok üçüncü nerseden hiç kimimiz kaçıp kutula albayt ekenmiz. Gördüңүздөр, üçüncü nerse uşunday baldardı tarbiyalasa, artınan barıp dua kılsa deyit. Bul nerselerdi özübüz, göңülübüz kağılal urmattуу. Ar bir üy bilö, ar bir jaran.
Allah subhanahu wa taala bul dünýäge bütün alamdardy jaratdy. Garasaňyzlar, birok biröni de maksatsız jaratkan emes. Jyldyzdyn da özünün maksaty bar, gündün de özünün maksaty bar, aýdy da bir maksat menen jaratkan Allah taala, asmandy da maksat menen, jerdi dagı, jerdin betinde adamdan başlap bizdin gözübüzgө görünüp görünmegen kurt kumurskaga çeyin, okeanyň tübündägi bütün şu kitten başlap tegi bizde janagynday türü jaman janawarlarga çeyin Allah subhanahu wa taala bir maksatsız jaratpagan urmatly bir tugan. Oşonço mahlukatty, oşonço jandykty jaratyp durup, oşonun eň başçysy kılıp, oşonun padişasy kılıp, Allah taala özüne orun basar kılıp, adamzatda akıl berip, iman berip, adamzatty jaratyp koygan. Ar biribis bul nerselerdi oýlanyp durup, Allah uşunça nimet beripdir. Kuday Taala bul dünýäge meni neçün jaratdy degende Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerimde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bul dünýäge men insan balasyny, adam balasy menen jinderdi özüme gana ibadat üçin jarattym deyt. Uşu ayatty oýlanyp dur urmatly bir tugan. Allah subhanahu wa taala ibadat üçin jaratypdyr. Men baldarymdy da oşa ibadat köy kılıp tarbiýalaýyn. Allah'a başı yeturgan kılıp tarbiýalaýyn. Allah Taalanyň oşo jaratkan maksatına teskeri bolup kalbasın. Menin kanımdan, canımdan jaralgan baldar baktısız bolup kalbasın. Erteň tozok oguşulardy otun kılıp salperbeyin dep ar biribis oýlanolu da. Kur'an-ı Kerimde dagı bir ayatda ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum ve ahlikum naro. O iman geltirgen, Allah Taalanyň bar bir ekenine işengen imandylar. Siler özüňördi jana bala çakaňardy, üýbelöňördi tozok otunan saktagıla deyt. Tozok otunan gantip saktaýsyň, tozok otunan jalangana talim berimi menen saktaýsyň urmatly bir tugan. Baldaryň oturup Kuday bar, kiçiki baldaryň sezimleri bar eken, meditsina ilimlerini uşo telewidenиядан kança medikler de göröt. Bul nerselerde men eger jaňylyp aýtgan bolsam tuğralap koýot. Meditsina iliminde dagı adamlarda uşunda milyondogon kiletkalar bar eken. Birok oşo 1 ýaşdagy bala kabul kıla turgan kiletkeler var. 3 yaştagı bu 3 yaş uçurunda kabul kıla turgan, oşonun kanjanına siňe turgan nerseler var. Biz ele asmandan düşüp musulman bolup kalgan jokbuz. Bizdin ata babalarыбыздын bardygy uşu kanыбызga siňirip uşunday tarbiýa menen gelatyp, anan uşunday gündördi görüp atabız. Oşon üçin daima baldarыбызды, o baldarym Kudaydan korkgula, biröөнүн akılaryny jebegile, biröөлөрdü jönjörden uşaktabagıla, adamdarga jala japbagıla, adamdarda ak жерden küýgüsbegile, baldarym daima Kudayga dua kılgıla, ata-eneňerge dua kılgıla dep tarbiýalaýly. Birok azyrky günübizde ne bolup atat? Bardygybız uşunday jumuş menen alek bolup, materialistik zamanda jaşap, bardygybız akça tabu menen alek bolup, baldarыбыз uşu tarbiýasız kalıp kalbatat urmatly bir tugandar. Baldarыбызga oşentip turup koldoruна sotkalardy garmatyp, uşu 10 balabız bolsa 10 komnatga tygy bolup alyp turup taň atkyça uşu sotkalardy oşentip tırmalaňdap çygyp atat. Erteň oşo baldar başybızga balya bolbosun. Bardygybız ata-eneler uşuga oýgonolu, özübüzdün iman menen tarbiýalaýly. Azır kitaplarybız toltura, telewidenиядан halymdarybız oşentip saýrap atat. Biz Kudaýsyz, kolubuz menen aýdy gündü garmap alsak dagı Kuday astynda hiç kim menem emesbiz. 1 minutdan keyin tagdyrybız emne bolaryn hiç kim bilbeyt. Dünýede 8 milliard adam jaşap atsa, bir dagı adam bilbeyt. 1 minutdan keyinki tagdyryn biz oşonday alsızbız. Alsız ekenbizbi Kudaýybızga taýanyp daima baldarыбызga üýlerbizde talim kılaly. Üýlerbizde geçinde gelgenderde uşunday, geçinde jumuştan gelgenibizde jok degende bir jarym saat mınday baldarыбыз menen oturup uşu Kudaýdy isteýliçi, birbirimiz emne kılıp jürgenibizdi, baldarыбыз kim menen dos bolup atkandaryn, baldarыбыздын depterin mektepte okup atkan depterin kim menen basıp turup atkandaryna bir kontrol jürgüzölüçü. Daima şu sotkany berip koyup özüň bir sotkany guçaktap alıp ar bir komnatada jindi bolboýluçu. Al bu sotkanyň uşu telefondun kıla turgan işi var eken. Bardygybız uşunday zamanga tuş bolduk. Facebook, Instagram, YouTube dep turup bir girebiz. Girip turup 3 minut görem, 5 minut görem dep turup şaytan uşintip aldaýt eken. Andan keyin garasaň 5 saat ötüp ketken bolat. 5 saattan keyin başyň aýlanyp, uktaýsyň bala menen dele işi jok zaman bolup kaldy. Urmatly bir togan, oşon üçin Allah Taala bizi maksat menen jaratdy we ibadat üçin jaratdy we baldarыбызды Kudaýga jakyn kılganga hareket kılaly. İbadat kıl desele namaz orozo dey berbeyli. Namaz orozo bul ibadatlardan başı, anın kolu, butu, anın
başka da organları boluş gerek. Başka ibadattın milyon türü var urmattуу bir tuğan. Oşantip үйüңe barıp agym gekmenini iştegeniň da ibadat. Үйüңdө oturup durup koroňdu jakşylap mintip İslamımızda taza boluş gerek dep bir koro tazalap, üy tazalap koygonуң da ibadat. Eger niyetiň bola turgan bolsa, ibadattın türü var. Oşon üçin hiç kimden akısın jebeyli, biröөлөрgө oşantip ziyanыбызды тийгизбейли degen tarbiya menen getүү negizgi nerse eken. Ekinci Allah Taalanyň dagı bir maksatı deyt bul dünýede jaratkanda adep ahlakdуу boluu. Baldarыбызды adep ahlakka köpürөөk tarbiyalaганга azır uşul учурларда muhtaç bolup kaldık. Gördüňüzдөр, jakында mına dünyölük çempionat boldu. Futbol. Azır dünyödögü 70-80% adam tüşünöbü tüşünbeybi uşu futboldun güýörmany bolup kaldı. Bardygybız bilebiz, gördüňüzдөр. Katar mamleketinde ötkönde mına Germaniýanyň şunday bir alparuçusu oşol jerde eň negizgi nerseni moýnuna aldı. Bul emne degen nerse? Mına Marokko mamleketi, oşo Araptardın Arap mamleketi tarihta birinci jolu oşo jarım finalga çıkıp oşentip oynap atkanında uşu Marokkoluktardy görüp taň kaldym. Oşentip oyun baştalarda barıp oşentip bir Kudaydan jardam suraşat eken. Oyun bütkönden keyin utup alışsa çurkap gelip süýünüşleri uşu ata-enelerini eçitip gelipdir. Oş jerde güýörman bolup ata-eneler oturat, gelip ata-eneleriniň kolundan betinden öp atat. Uşul nerse maga taasir berdi. Bizde bolsa, başka yerlerde bolsa, din garmabagan yerlerde uşunun teskerisi bolup atat. Çıkıp atkanda kuturup çıkıp bütkönden keyin arganday bir jaman nerselerdi kılıp atşat. Biz ruhani dünýöni musulmandardan öýrenişibiz gerek degen sözdü aytyp atat. Urmattуу bir tuğan, bardygybız uşunday uluu dinimiz bar. Bizde din bolgon üçin gördüňüz ata-eneni syýlоо bar. Oşon üçin ar biribis uşu dinibizdi barkdaýly. La in şakartum la azidannakum. Eger Allah bergen nimatlarga şükür kıla turgan bolsoňor, any aşyryp berem dep Allah subhanahu taalanyň uwadasy bar. Oşon üçin daima şükür kılaly. İlgeri bir ata menen bir bala bir padişanyň uçurunda şunda kılmış kılıp karmalıp kalışkan eken. Oşol geçte mıyzamlar uşunday eken. Ekönü padişanyň astyna alıp kelgenden keyin padişa uşunday buyruk beret eken. Ekönü uşunday şapalak menen sawa kıla dep. Uşunda karlуу jigitler oturup ukuzup durup uşunday şapalaklar menen sabayt eken. Al şapalaktardy jegen adamlar kança bir şapalak jegende ölüp kalıbysy mümkün bolgondoy uşunday oor şapalaklar menen şabayt eken. Birinci atasyn jatkyzyp durup 10 şapalak alganda ba kılgan günözün onu yoluşu dım debey deneleri titılıp terileri ayrılıp ketse de dım debey jatıp beretken. Atasını şu çala ölük kılıp bir jaka çıkarıp koyup balasını alıp gelip jatkyzyp balasına birinci şapalak düşörü menen atası uşul jerde oturup durup bakırıptır. O balam, o padişam geçir degende padişa toktotup durup, ey adam, sen özüңdün deneleriň titılıp terilerin ayrılıp ketkende da unçukpadyň. Birok balana birinci kamçı düşkönde oşintip bakırıp atasың degende, o padişam, meni urup atkanda sööktörüm orudu, etterim tilindi, terilerim ayrıldı. Birok balamdı birinci şapalagam etkende menin borum ayrılıp ketkendey boldu degen eken. Ata menen balanın, gördüňüzдөр urmattуу bir tugandar, atanın balaga kılgan balaga bolgon meýrimi uşunday bolot. Birok bul dünýede uşunçalyk meýrimdi ekenbis baldarыбызга. Birok eger oşonubuz ahirette dagı oşonday awalga düşpeyli dey turgan bolsak, ahirette balamdagı bir tozokko güýbesün, bir jaman jerge barbasın dey turgan bolsak, urmattуу bir tugan, bul dünýede baldarыбызды tarbiýalaydy. Erteň kıyamatka barganda mahşarda oşintip jannatka, beyişke, tozokko ekele jay bar a jerde. Üçüncü jay jok, uşunu unutpaylı. Je beyiş je tozok bolosun. Al jerde egzamin bergende bir gana jolu beresin. Al jerde perezdaça jok. Bul dünýede gana perezdaça var. Güzde ötpösöň jazda ötösüň. Bu ýyl ötpösöň emki ötösüň. Bu ýyl jaşoodon jaňylsaň da 5 ýyldaýyn oňo bolasың. Ahirette bir gana jolu beresin. Bir jygyldyň boş oýunça turbaýsың. Eger baldarыбызды tozokku kılıp, tozokku otun kılıp salıp berip, eyli urmattуу bir tugan. Tozoktun otunu emne bolot degende, tozoktun otunu taştar bolot, jana adamdardın denesi bolot degen oylop görölüçü. Baldarыбызды uşintip tozokko ırgıtılıp atkanyna
kaysi bir ata ene çıdayбыз. Oşon üçün oşo kıska dünyödö bir-biribizди ahlaklı kılıp tarbiyalaylı, Allah Taalaga jakındatalı, üy bülödö bir bolalı, üy bülö bir-biribizdi tıyalı, uluğunu sıylaylı, ata enege jakın bolalı, baldar menen meyrimdүү bolalı, atalar, ineler oşogo köbürök көңүл buralı, baldarыбыз ata enени sıylagan, ata enelerimiz baldarına jakşı tarbiya bergen gowumlardan boluştu Hudaý Taalam özü nasip kılgan bolsun. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.